Туғандар, короче, холодильник жоқ абы да? Холодильник жоқ. Mercedes-Benz Sprinter келіп тұр. 906 деген кузов туғандар. Да, 906 деген кузов. 2007 дизель туғандар. Тент, достар, көрдіңіздер да? Қолдан келішінше жақсы қылып түсіндіріп берішке әрекет қылайын, достар. Еме түшінген адам менден жақсы түсінеді бұл машинаны. Категория С документ бойынша 2,5 тонна официально жазылған екен. Бірақ біздегілер қырғыз шағылы өлі 4 тоннаны спокойно тартады екен туғандар. Да, жалпақ тілмен айтып берейін. Длина 5, ширина 2,3, высота 2,4 туғандар мына. Пневма бар екен. Екінші пневмадағы бар екен. Второй комплект тент бар екен. Оригинальный спринтер дейт, без вложения, сел, поехал, масло не жрет, ни грамма дейт туғандар мына. Не течет, не жрет. Достар, мынандай эле көрсөтүп коюн да кегин. Көрүнүп атабы? Мына туғандар да. Баасыны 2 миллион болот, достар. 2 миллионго коюлду, баасы жакшы кылып түшүп берет. Мен сіздерге қолдан келишинче жакшылап түшүндүрүп берейин. Машина бирок реально здоровый екен туғандар. Реально машина здоровый. Машина азыр учурда Москвада. Номер телефондорду мен калтырамын. Дөңгөлөктөр боюнча айтсам, практически жаңы дей албайм, бирок жакшы состоянияда. Эми қолдан келишинче мен сіздерге түшүндүрүп берип атам туғандар мына. Спринтер большой кузов, аябай чоңген. Аябай эле чоң эле бирок здоровенный екен туғандар, здоровенный. Мына. Көріп тұрасыздар, достар, чоң, двускатный туғандар. Эми грузовойго иштейм деген адамга туғандар Москвада аябай көп. Варианттар жоқ, шеф? Варианттар жоқ дейт, чалып көрөсүздөр да туғандар, в любом случае. Номер телефондорду калтырамын да менчи. Чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Бул машиналарды түшүнгөн адам менден жакшы түшүнөт. Мына. Көрдүңүздөр, полностью. Механика, 680 000 пробег, лобовой целый. Так. Мерс. Да, нелерин айтайын, не? Рация дагы бар екен, рация иштейт экен. Иштесе керек по-любому. Мына туғандар көрдүңүздөр, эми колдон келишинче түшүндүрүп бердим. Мен эле буларды анча түшүнө бербейм. Буларды айдаган адамдар менден өзү жакшы түшүнөт бул машиналарды. Мафон точно иштейт экен, ошону билем. Ичи таза экен, достор, мына. Спринтер, большой, огромный кузов туғандар, мына. Акам, дагы нелерин айтпай калдым. Вроде жылын айттым, объемын айттым, жазылган нерсенин бардыгын перечислять этип, даже көрсөтүп алып койдум. Баасын 2 миллион деп коюлду. Вариант жок деп атат туғандар. Но биздегилер баары чалып көрүңүздөр туғандар. Может, келишип каларсыздар туғандар, да. Если что, айдап турса болот экен, да. Страховка, диагностика полный бар дейт, документтер боюнча дейт. Каласа оформить этип алсын, каласа купли-продаж жазып берем дейт. Салам алейкум туғандар.